Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Unong aikitin ke BJP Meghalaya Pradesh Arnab Das akar partrik unaitung arja penreu la pha ya jing pansai sikilat pathai khubor hadin blami ke jingkeno bo youth president ke BJP umewa ker lengdo pakma ulapan mi ya jing tho hagaransan social media bade ben syuset ya be ya kisamla ki biaki jantar mantar New Delhi badban pengaru haga kendon unlawful activities prevention act Nrai wat hadin baga jing thok la sapriang bha hagar social media yak balakan tho ru tang ki pajba badi ken hun ba per haga jala bad ki pajba nambar jala panban hadu menta mewa ker leng dok pakma dong sap jar halor kani ka jingjia na kalyang jong ka BJP la pensai ru baga parti kam kersian setia ya ginu ki jing kan thok bla penmi dangshen ki bla sapriang haga social media bad ki lat pathai khubor da bakam bagi de ki balam ler Unang aikitin ke BJP ula ong baka parti kelapan jing pensai nu presiden ke Yuba Morcha bat mardor ulalen ba syam la penmi setia ya kita ki jing thok kembala pau bat ong ru baka jing penmi ya kanu ke jing thok kawan bet lang baka lenti ke badai ula ong baka BJP Meghalaya ke buram ya ka hok ba kongsan ju ki samla puli ki bidang penlong ya ke jing ki jantar mantar New Delhi. Pingar menenga yu iya ketuga Facebook kabala circulate widely kabaong bau presiden jongka BJYM mewan care ula ai statement ni ong ba gitu ki CJP ki ba protested hang tu adeban shot dead tinga immediately masin I ketu ngaru ong bare kebai ngani statement kami ngakli gain na mewan care presiden juga BJYM Meghalaya dia bisa gamdai bangangkan gumta dan manur bahak ya ka Facebook jongki jongu tinga ongai kata tapi kalabi duga ni pidi ben ai ga clarification ongai amsa ngang matasi hingan ai bi clarification apa opras dia kata la ai empat ai kata ke clarification dia kata empat tip tamang ong ke kadiga jingtho ka bami ke la balong ba bi na pide ke bi da kiwe barok ki persia ke BJP tiga lokai ke bakala. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.